Zdravo, ja sam Dragan Perović i u ovoj prezentaciji objasnit ću vam kako smo uradili retrofit na strugu, pri čemu smo za upravljanje koristili Linux CNC na koju smo povezali PLC Xinje. Retrofit struga je započet sa idejom da se napravi mašina kojom se lako i brzo upravlja, a G kodovi se generišu na intuitivan način. Upravljanje drajevima koji pokreću mašinu u 3 ose je izvedeno preko paralelnog porta, jer ova mašina zbog svojih malih dimenzija nema potrebe za velikim brzinama. Signale sa tastera i enkodera prikuplja Xinje PLC. PLC Xinje također uključuje i indikacije na pultu. Ovaj PLC ima mogućnost da gornji alat pomera u više osa, tako da bi u kombinaciji sa Linux CNC-om mogla se napraviti mašina koja može da se pokreće i u preko 10 osa. Linux CNC komunicira sa PLC-om i driveom vretena preko Modbusa. Mašina se uključuje i homira pritiskom na tastere na komandnom pultu. Alat se može dovesti do obratka tasterima koji omogućavaju kretanje brzinom posmaka ili rapid brzinom. Ove dve brzine se podešavaju enkoderima na komandnom pultu. Kada se priđe komadu, prelazi se na kretanje pomoću pendanta. Tasterima na pultu se odabere osa koja se pokreće i korak kojim se kretanje vrši. Ono može biti 10 ili 100. Postavljanje referentne nule je standardna procedura koja potom sledi. Dakle, brzo, lako i jednostavno, pomoću tastera i pendanta na komandnom pultu, alat je doveden do obratka. Za pomeranje mašine nije potreban ni miš ni tastatura. Na ovom strugu obrada se može izvršiti kao što se to radi na klasičnom strugu, pomoću komandi, tasterima i enkoderom na pultu. I to je opcija za neke jednostavne poslove. Također se može čitati G kod kao i na drugim CNC mašinama, ali najjednostavniji način da mašina počne nešto brzo da radi je kreiranje ciklusa. Programiranje ciklusa počinje dvoklikom na ikonicu ciklusi. Na prozoru koji se tad pojavi nalazi se taskbar na kome se nalaze ikonice kojim se mogu odabrati ciklusi. Kada se miš zaustavi iznad neke ikonice, pojavljuje se skačući prozor u kome je opis ciklusa od te obeležene ikonice. Klikom na ikonicu, ikonica prelazi u radni prostor gdje otvara svoje parametre. Parametri se mogu mijenjati i oni služe da se definiše početne i krajne tačke u kojima se taj ciklus odvija. Svakom promjenom u generatoru ciklusa generišu se G kodovi i prebacuju odmah u Linux CNC koji potom vizualno prikaže te unijete promjene. U tom grafičkom prikazu jasno se može onda vidjeti kuda će alat da prođe. Ovako napravljen G program se može zapamtiti na više načina, pa se naknadno opet taj program nekada kasnije može pozvati, to jest ne mora se ponovo praviti. Dodavanjem ikonica dodaju se nove operacije, ali se također mogu dodavati iste ikonice, ako je na primjer potrebno da se uradi više kosina. Moguće je mijenjati redoslijed operacija, mogu se mijenjati parametri u bilo kom trenutku. Dakle, ima suviše mogućnosti da bi se svaka detaljno opisala na ovom mjestu. Ali Linux CNC i jeste odlično rješenje jer se mašina može prilagoditi konkretnim zahtjevima u proizvodnji gdje se koristi. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.